Ya pertama ambil karcis, setelah itu ke belakang ke armada ini buka pintu bagasi semua diceki ban, Ya. itu ditutuki. Diduduki Bu ya. Mesin belakang kapnya itu dibuka, Ya. ban kipasnya dilihat kendo-kendo awan enggak. Oh, pengecekan lah Bu ya. Pengecekan air radiatornya dicek, Oh, uli. Alhamdulillah, pripun? Ketemu lah. Alhamdulillah. Ini tinggal siapa nih? Belum? Ini tinggal siapa nih? Pakai yuk. Oh ya, makasih. Terima kasih. Kali Pak Martono ta? Iya. Aku terus mas kalau Pak Martono. Melampa jam pinten? Bikin tuh aku angkatannya jam 10. Jam 10 injing nggih. Iya. Bu, Ayo tak WA sih, resik-resik Mas. nggih. Pundi daleme? Kula mau Jakarta. Ten lebet mawon kin. Gak apa-apa. Kan sik. Nggih, ira apa? Niki kan sik, niki syaratnya Bu. Apa syaratnya? Syaratnya niki satu. Matur nuwun ya. Amit. Akeh men lho. Akeh men lho. Niki cara saya senengane kopi. Lho, kopi kang kuwi arep. Mboten ana apa-apa. Akeh men masak nggawakne. Nggih pun umume kula 6 wulan ngenten nggih pun ngenten-ngenten mawon. Ki acara apa lho, Mas? Niku Bu damel YouTube. Rare biasa niki lho. Nggih. Niki saderenge perkenalan riyen asmane ibuke sinten? Bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Sak kersa jenengan mawon. Bahasa Jawa ya. Nggih, Cek Eco. Nggih, nami kula Mbak Yusnita Agustin. Nggih. Dalemipun Tulungagung. Tulungagung nggih. Asli Mas, Tulungagung. Nggih. Umure 40. 40. Nggih. Nggih. Nggih teng Harapan Jaya niki kula nyambut damel pun gangok Mas enten 7 tahun. 7 tahun Nggih, nggih. sakderenge tapi teng pabrik. Oh, ten pabrik. Nggih, teng pabrik kenging PHK. Kula langsung nekat niki mlebet teng Harapan Jaya niki Nggih. belajar kondektur. Nggih. Sakderenge nggih ajrih. Mereka dereng Nggih, nate teng nggih. bis. Dereng enten pengalaman, tapi nggih kalih rencang-rencang disupport. Mboten napa-napa, aku tak belajari Nggih. ngoten. Lari-lari bomel. Nggih, Bumel. Bomel ATB niku langsung munggah bis lek kondektur patas ngeten iki. Nggih. Mboten enten kernete, namung kula ki ambak kondektur. Saderenge nggih resik-resik. Ya, nggih. Niki jenengan len trayek patene niku jam pinten ya, Bu? Kok maju mundur kadang nggih ya? Oh, 5 10 Tulungagung nggih Gayatri. Nggih. Niku 5 10 kula paten trayek. Niku 5 Asli, 10 nggih. Nggih. Asli bar ngoten. Lek kula ngalih Nggih. kalih PP niku kalih kantor di paringi tol. Diparingi tol. Nggih, kalih PP biasanya jam gangsal. Dugi Tulungagung, Nggih, jam Enjing. sekawan, nggih. jam 3 enjing niku biasanya diparingi jatah tol. Oh, tapi bisa pancet nggih. Pancet niki Nggih. cepengan kula 70 20. 70 20 nggih. Sopiripun Mas Afgan nika Mas Afgan. asli sopir Nggih. kula mboten nate ngalih ke teng mriki enggak. Nggih. Terus kali kula Mas Afgan. Nggih. Niki berarti len dari Tulungagung Surabaya jam 5-an nggih kalau non tol. 5.10. Jam 5 lebih 10 dari 5.10. Kalimantan diberangkatkan 5.10. nggih. Kalau via tol jam Jam 5. 5 pas nggih. Pas. Kalau winkinge dari Surabaya ke Tulungagung niki mengke. nggih.
sekitar setengah 10 napa jam 10? Ngentosi antrian, Mas. Oh, ngentasi antrian nggih. Biasanya jam kula niku nggih berangkat Antarae jam 10 kurang 20 menit. kurang jam 10 kurang 20 menit nggih. Ngenten kan 9.40. nggih ngenten kan saged damel ancar-ancar bae rancang-rancang ningali video niki kepengin numpak Nggih. ndugi Tulungagung tak ketemu kalian jenengan Bu Yusnita nih kan saged nggih. Ya, saged. Soalnya kan jenengan kan nggih aktif ten Facebook nggih Bu. Nggih. Niku sing kepengin kula niku daripada sing napa? ATB niku. Nggih, dari sing mboten aktif soalnya kan jenengan nggih aktif ten dunia maya, nggih aktif ten liburnya hari napa Bu? Libur sesuka hati. Sesuka hati nggih. Nggih, lek sopir. Janjian kali sopir. Nggih, meneh bisa mboten penak nggih, mboten budal. Oh, Niku ngoten termasuk nggih. libur, Mas. Oh, berarti mboten kayak hari libur tetap Mboten. Sabtu napa Mboten. nggih. Ningali bisa kondisine pripun. Oh, nggih. Normal napa mboten, nek Nggih. menawi nyuwun dandan, Nggih. istirahat di garasi, bisnya didandani, besok mancing lagi. Oh, nggih. Berarti mboten kayak tetap libur ini. Ya, eca pun Bu kali eca mboten nggih, sak suka hati. Eca ngoten. Nggih. Harus gimana ya? Kondektur sama sopir kerjasama. Nggih. Saling kerjasama, saling mengerti. Nggih kali menyesuaikan. Nggih. Saling mengikuti lah. Nggih. Jadi mungkin lek rukun terus nggih saged Nggih. melampah 11 tahun. Nggih. Yang terakhir 11 tahun berarti SMP nggih 11 tahun masih kelas 6 SD. Oh, kelas Mas. 6 nggih, nggih supe. Nggih, Nggih. yang kecil 7 tahun masih TK. Yang jelas nggih. Nggih. Demi anak prestasi Mas gini Nggih. Mas bekerja. Nggih. Nggih, kula nggih kadang tambah semangat Bu kali Nggih. yogane nggih tambah. Suami saya di Kalimantan Oh, Mas. di Kalimantan. Pulangnya 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Nekat Mas. Seniku. Tapi rata-rata nek ngenten ingken 1 PP Bu nggih. Nggih, kula namung 1 PP. Oh, Lek nggih. kalih PP niku khusus tol. Oh, nggih. Nggih, kali informasi mawon ten rencang-rencang niki kalau umumnya kan tarif via tol kali non tol niku sami napa mboten? Mboten lek via tol dari Tulungagung Surabaya Nggih. 55.000 Niku via tol. via tol. Nggih. Yang non Nggih. tol yang lewat bawah Nggih. tarifnya Tulungagung Surabaya 40.000. 40.000. Nggih. Menawi Kediri, Nggih. Kediri Surabaya 35 itu non tol. Nggih. Kalau yang tol Nggih. Kediri Surabaya 50.000. Oh, 50.000 nggih. Nggih. Kalau dari Surabaya ke Tulungagung sama kan, Bu? Sama. Sama nggih. Nggih. Bedanya sekitar 5.000-an nggih. Nggih. Kalau non tol sama via tol. 15.000 Mas. 15.000 nggih. Oh, nggih. 15.000. Tulungagung kan 40, non tol kalau 55. kalau tol 55. Nggih. 15.000 yang Nggih. Surabaya Kediri juga sama 15.000 selisih. Oh, nggih. Tapi ngeten iki lek via tol wae kan pacel. Kula kan Nggih. pas winginge. Kula nampani sing mboten purun ngadeg niku wau. Oh, nggih, Kula nggih. nampani kula tari. Nggih. Kula reh-reh, "Duduk, Pak, monggo pinarak niki." Nggih. Ngoten terus penumpangnya purun mlebet. Nggih. Mungkin lek kula hapusi malah nesu-nesu, Mas. Oh, nggih, Jadi gitu kula sih. langsung mawon pinarak niki enten lenggah. Lek berdiri nggih kula matur Berdiri. berdiri, Mas. Nggih. Nggih. Tarif patas 35 berdiri, purun napa mboten? Nggih. Biasane. Niku- Ndak, Bu. Nggih, niku Kediri nggih. Berdiri. Nggih. Nggih, kali niki jenengan niku Tulungagung pundi? Bae enten sing ningali tiyang Tulungagung nggih, Pak. Semerap. Kula niki Tulungagunge Bagel. Jalan Supriyadi 24G. Kalih perapatan Jepun niku ngilen sekedhik, Nggih. mlebet nyaler. Kula mboten Semerap, Bu. Kula asli Mojokerto. Nggih, niku asli wilayah kota nggih. Wilayah kota. Kalih Wilayah. garasi Harapan Jaya niku ke barat antara 100 meter, Mas. 100 meter. Nggih, Nggih. rumah saya. Oh, nggih, nggih. Makanya dulu saya belum punya cekelan gini, belum punya pegangan ini, saya kondektur apa ya, cepak-cepakan gitu loh. Cepat-cepat niku pripun, Bu? Maksudnya kalau ada Rio. kondektur yang lain sakit Oh, mendadak, nggih. saya ditelepon. Oh, nggih, nggih. 5 menit langsung datang. Oh, soalnya dekat. Nggih. Rumahnya dekat garasi. Nggih, dekat, nggih. Kemudian napa? Keluargane nggih ten mriku? Tulungagung. Tulungagung nggih. Nggih, Tiap hari pulang, Bu? tiap hari pulang. Deket nggih. Nggih. Dulu jatah serep, ada serep. Serep niku. Harus tidur di Bungur AC semalam. Oh, nggih kayak misalnya berangkatnya sore Ya, gitu. dari Tulungagung sore jam setengah 7. Nggih. Nyampe sini jam 11 malam. Nggih. Tidur di sini, parkirnya besok pagi jam setengah 6.
Itu jam pertama apa? Jam pertama, patah jam, Jam pertama, ya. serep. Tapi kayaknya lebih, kalau dari pribadi sih pandangan saya lebih enak yang kayak gini Bu ya, bisa pulang Iya, langsung. iya. Tapi jatah serep itu dulu harus loh. Ya Nggak kan. mengenal cowok atau Iya. cewek harus Ya memang sih Bu, memang kan dijalani. tuntutan pekerjaan Iya. ya. Saya tidurnya biasanya di belakang Mas, sana. Ya. Weber, Weber selimut. Oh, iya. Di sini. Soalnya kan ini bekas Jakartaan Bu Ya, ya. ini bekas bis Jakarta. Iya. Setelah itu wisata. Ya, Setelah itu jalan pantas. ya. Kalau teman-teman sih lihatnya kalau ini kan bodinya Scorpion King Ya. sama Mercy ya Bu ya, 1696. Ya. Lebih enak ini daripada yang Hino yang itu loh, mesin depan. ADD itu. Iya. Ya, itu Atos, Mas. Iya, atau suspensinya. Ini suspensi air suspension. Iya, iya. Jadi pakai Arbelo 4. Iya. Depan 2, belakang 2. Kayak balon gitu Bu ya. Iya, saya harus ngecek kok, Mas. Tiap pagi itu. Setiap pagi sebelum berangkat. Sebelum Pak sopirnya datang, Ya. saya ngecek-ngecek. Ya, pertama ambil karcis, setelah itu ke belakang ke armada ini, buka pintu bagasi, semua diceki ban, Ya. itu ditutuki. Diduduki Bu ya. Nah, mesin belakang kapnya itu dibuka, Ya. ban kipasnya dilihat kendo-kendo awan enggak. Oh, pengecekan aku Iya, ya. pengecekan air radiatornya dicek, Oh, iya. uli juga, Iya. semua. Sudah paham sekali dari Nggih. detail Nggih. banget Bu ya. Terus setelah itu dilihat semua dicek, ambil air, Mas. Buat radiator. Bukan, radiatornya kalau ini normal enggak pernah ngejok kok, Mas. Oh iya. Kalau mesinnya normal kan Ya. ini mesinnya bagus, barusan Ya. anu ya servis ya di Ya. bis malam. Ya. Kan ini servisnya di bis malam Ya. kalau mesin. Ya. Itu ngelap-ngelap kocok. Selalu setiap sebelum berangkat. Sebelum berangkat dilap kocok pakai Anebo sama Sunlight. Ya. Yang sini masuk sini yang di dalam diserbeti, Mas. Ya. Semua depan diserbeti, kaca depan serbeti, ngepel. Ya, ngepel. Ngepel ini ya pakai gombal yang lain, Ya. khusus ngepel. Khusus ngepel Bu ya. Oke, ngepel. Setelah itu toiletnya dilihat Ya. bersih apa enggak, Oh, iya. pesing apa enggak. Ya. Setahu saya toiletnya habis dicat Bu ya bulan kemarin. Iya, soalnya pernah dikomplain sama penumpang. Nah, daripada rame, Ya. saya chat sama supir. Oh ya. Tapi ya masuk garasi. Tapi kalau komplain gitu kena klaim apa cuma teguran? Saya diskores 1 bulan. Wah, satu bulan itu lama Bu. 1 bulan enggak boleh ngetol, Mas. Oh, 1 bulan nggak boleh ngetol. Nggak Dulu boleh berarti via tol. Ya via tol ya enggak gitu, Mas. Oh, selang-seling. Enggak boleh ngetol, hanya lewat bawah. Jombang Mojokerto. Jombang Mojokerto Oke. nggih. Marah-marah. Kita harus sabar. Nggih. Ya sepuntennya Pak, ngoten enggak boleh marah. Nanti biasanya dikomplain itu, Mas. Oh, dikomplain. Ada laporan gitu ya. Bu? Iya, biasanya langsung soalnya karcis kan ada nomor teleponnya kantor ini. Ya. Ini ada nomor telepon. Mereka langsung telepon sini. Oh, iya. Kalau mau komplain itu mereka langsung telepon. Oh iya. Lah, saya iya. sendiri sering diapali sama penumpang. Oh iya. Soalnya kondektor cewek yang Iya. Tulungagung patah cuma saya sama Mbak Pur itu ada kernete. Kalau yang kemarin saya tanya itu yang ibunya belakang jenengan Bu, yang pakai Hino atas itu loh, Pakai jilbab. pakai jilbab. Nggih, Mak Pur. Tapi selama ibu 7 tahun di Harapan ada suka dukanya nggak, selain kayak misalnya tidur malam digangguin apa atau pas di jalan Ada yang pernah darah disawat gitu. nggih kan? Ya kalau disawat kaca depan sudah 2 kali Pak. Sudah saya. 2 kali? Ya, 2 kali. 2 kali di Purwasri itu. Nggih. Itu yang pertama, yang kedua di Tulungagung Pulerejo. Nggih. Itu pernah disawat. Mungkin sebelumnya saya kan masih kuliah Bu, jangan dipanggil Pak. Oh, iya Mas. Makanya saya cium tangannya, saya Oh, masih kecil. ngapunten Mas nggih. Lah niku disawat nggih bolong kocone. Kocone kok bolong. Ngonten niku klaimnya pripun Bu? Klaimnya Diketanggung sopir. Oh, sopir Iya, ya? sopir. Sopir kan ada DKI. DKI itu tunjangan setiap bulan. Ya. Kayak nyelengi, Mas. Nggih, nyelengi. Setelah nyelengi, nanti kalau ada kerusakan armada, Nggih. dipotong terus dibantu DKI. Seumpama kaca 2 juta. Ya. DKI-nya dibantu 1.200.000. Ya. Nanti dari perusahaan juga dibantu, dia hanya klaim 400 500. Oh, gitu Bu ya. Itu dipotong tiap bekerja gini dipotong Oh, langsung. nggih. Berarti
nggak harus brel langsung full Boten, boten. Semua- memberatkan Bu ya. Ya, semua ada perusahaan yang menanggung, Mas. Iya. Ada sendiri yang ngurusi, Mas. Ya, Bagian laka itu. kayak BPJS lah Bu misalnya. Nggih, nggih. Makanya yang ngurusi ada sendiri, kita hanya menjalankan tugas Nggih. kerja begini. Selain pernah pesawat apa Bu? Apa kayak Rusak di jalan, Mas. oh nggih perpal kan? Ya, rusak di jalan ya kita harus ngerti, Mas. Iya. Kalau nggak ngerti ya nggak bisa jalan pulang. Iya. Ya seperti itu air anginnya itu ngobos terus, Oh, oke. dryernya biasanya. Kayak masuk angin pernah. Kalau masuk angin motor ini belum pernah, Mas. Ya kayak contohnya aja Bu. Soalnya masuk angin ini biasanya Mobil hinu-hinu gitu ya. ya, Awas-awas soalnya gitu. saya sebelum berangkat kan ngecek itu, Oh nggih, Pak. nggih. Selang intercooler Nggih. itu, selang intercooler itu kalau masuk angin bededeng, Betul. bededeng entahlah Betul istilah niku napa nggih? atos, Pak. Atas ngoten nggih. Itu biasanya kendalanya masuk angin. Nggih. Nah, saya sendiri harus open, Mas. Open nggih. Open harus ngerti, harus Nggih. tahu. Nggih. Sama mekanik motorku ning dalan kok melayune abot, Pak. Nggih. Tolong sampean cek. Tak cek nggak apa-apa, Mbak, motor. Selang intercooler, Nggih. tolong cekkan ya, Pak. Ternyata besok oh Mbak, selangmu intercooler bededeng atos. Nggih. Oh, nganten nggih Jaluk- dadi jaluk ganti. saling komunikasi Bu Iya. kali mekanik Iya. kali Iya. anu nggih. Iya, saling komunikasi juga. Terus sebelum berangkat sopirnya mesti tanya, Nggih. apa Mak keluane? Iki kok ban kipase AC kok kendok kenceng. Nggih. Kendok kenceng gitu kan. Sopir nggak berani memberangkatkan Oh, daripada nanti di jalan lepas. Oh, nganten. Kalau di jalan lepas AC mati perpal, Mas. Oh, Nggak perpal. jadi kerja. Daripada lor kabeh di jalan mending di garasi aja Oh, iya. pulang. Kemudian kok bisa sih Bu jenengan niku napa kayak terkenal banget gitu loh Bu di Facebook. Lah nggih duka, Mas. Makanya niku. Pak, mungkin nggih kan saling berkomunikasi nih nggih saling banyak teman, banyak anu, Nggih. banyak koneksi damel Nggih. mijing-mijing saged. Kali ATB ngoten kula kan nggih Nggih. kekancan. Malah kayak napa lebih akrab kali ATB Nggih, ngoten lho. mboten musuhan. Nggih. Soalnya kula butuh ATB tahu tower Nggih, tenggalan. nggih. Mana? Mana? Anake sapa iki? Gak gendong Ten nangis. pundi niku Bu? Lah nangis tengah jen bis ngoten niku. Nggih kula gendong tiba Nggih. orang tuane sudah duduk Oh, nggih, nggih. duduk sendiri berdua. Nggih. Iki anake sapa? Nah, terus nemu koper. Oh, nggih. Ini kopernya sapa? Kula nggih bengok, nggih kula angkat. Nggih. Ternyata penumpangnya duduk manis. Koper kula buka. Lah koper ditinggal Bu. Pripun? Nggih. Saking riyo niku iki. Oh, nggih. Golek linggo, golek bis ngoten kan angel. Penrebutan Mas, nggih. rebutan. Nggih. Dipikir dhek paling kopernya wis diangkat. Nggih. Ternyata sik carry. Nggih. Kula nggih bengok. Nggih. Kopernya sinten? Nggih suka dukane nggih niku wau, kadang HP ketinggalan, Nggih. dompet ketinggalan lek ditemu kru dikembalikan, Mas. Ten manajemen nggih. Mboten langsung ke orang Oh, yang nggih. biasanya menghubungi Oh, menghubungi mandor. Kantor. Mandor. Oh, mandor langsung. Langsung mandor. Saya tadi kesini naik kondektornya cewek, ini ciri-cirinya. Oh, nggih. Pun ngampun sangat lho Bu nggih. Nek kula ganggu. Matur nuwun, Nggih. mugi-mugi sukses nggih Nggih, jenengan. amin. Matur suwun sangat. Nggih, mboten nanti dadi laring lintung-lintung. Nggih, amin. Nggih. Soalnya biar ada timbal baliknya gitu. Mas ngene iki kayak perumahan itu luas. Nggih, mboten tapi Ngomong luas ya. Sing penting kancane. nggih. Kula niki tasik sekolah kok. Kuliah. Kuliahne di Ten Win, IAIN Nampel Surabaya. Surabaya. Kajeng Tapi Pol. dina ya balik, Mas. Mboten niki skripsi semester 9 molor Pak arek lanang. Maturane. Oh, nggih.